wei galong kmi kala do ai la jing kat ba arngot pat kila mensau na jingja accident gali kabala ja gishnong bindi hati East Chant Hills District kabala ja kamit South Regular Archapun Rio kubma kapor prabaji ai katalong khubor na kapulit kapentem bagani jingja accident gali kala ja hadin baka truck kit doyang kabadan yu registration number ML11A 1473 Kebarang ya inti melaj bu doyang na kliriat cek simen plan halum shnong hakatiga district kala selat bat ban ni kamorti kar kabade na jawai shushu la ong baka wei kamorti chip siru kala sangat lang hakatiga jing accident kali bat shaban hakatrok long baka morti kar kadang wan na jing kawai skika na wai jer hanarpo bakila don layut kibri hakatiga kali kata arngot ki gentai bat wei shenrang katika long kami kabal khla la itu kerteng gum kong iliting bat kabatrai katrat health West Chant Hills District bat kadai na kimus niang jawai baru lanjut kidai siang bat shunrang di kurim jong kabala khlat kat bak kentai pat kadai ke para jongka long bagi nong shnong bat kibor plate kila mare sekete ke caka bat yale kat bala ban sei gi basakut apo kali kamadian lawan ra ka pushlum ban khat yu doyong bat yo sei gi lanot na kadai ke martikar hakabla ra ki shiklerat civil hospital hakaba kadai ka long kemi la pentip bakla khlat no kibor plate kila register mukot dumai kene bagi dang penlong ru ya kecing toket dapat yung driver lima ko baro dah ngatok ka. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya